The division here to test by Ule Silal and Kolikani Selchi Van Kwa Hilongai Tang. Voina Jangkhan Khelo India Sports for Peace and Development to Selchi District and Chani in District Borsab, Kumar Abhishek Chuan, Ahongani. Selchip district level Khelo India Committee buat sai Khelo India Sports for Peace and Development honna hi voin tlaidar li khan Selchip boxing hall a nei ni in he huna khwalian Selchip district Borsab Kumar Abhishek Chuan Khelo India chuan India ram thalai te thiam na le theina zon chwa le hai chwa zel chung atumani thu soin chung mi te chu national level a chhop chwa an ni don thu asoya sport discipline sang sanga mizo ten thiam na le theina kan nei thu soin remna le muan bo ruak nuam tak nuaya zalen taka infiam na kalpui chauzel ani chu lom omati thu asoya Khelo India program chu changkai taka mang turin infiam mi te dur sakna hlan chungin ahongani vointlaya Khelo India Sports for Peace and Development honna hun hi Selchip District Sports Committee Chairman Ketlang Thanmoi chuan kai shua in member secretary Vanal Shua chuan he in ilna buat sai ani chan le an kalpui dan te asoya Kumin hian Khelo India Sports for Peace and Development nuaya hian sports discipline pariata in elna nei turani thu soin in elna nei na turatan hian football volleyball basketball badminton table tennis boxing wrestling le taekwondo te thlanni in football volleyball badminton le boxing a hian block level in elna nei in hemi no hian district level a in elna nei le tur ani dona Wrestling, basketball, taekwondo le table tennis at chuan district level in elna hi nei ngal ani don thunga sports discipline tin ten an mani rem chan ang theva in elna hi buat sain tun thlan som pakwa chuan zofel man vek tura ruwa man ani Khelo India Sports for Peace and Development honna huna hian Selchip District Boxing Association buat sain boxer te in neck en ani ba ka Selchip District Amateur Taekwondo Association buat sain taekwondo thiam ten special item an mtira Selchip District Wrestling Association atangin wrestling mu nom tak en ani bokani Kumin chung in Selchip District a TB na vei mi som pariat mu chu an ni to a heng zinga mi panhe te chu TB dam harchi ti hriat MDR TB vei an ni Selchip TB Center changa thudon danin kumin chung hian Selchip District a CBNet mangin sample somli pakwa en fiani to in henga chang hian TB shikai mi pariat mu chuan ni a anjinga mi panhi te hi multi drug resistant TB MDR TB ti hriat kai te ni in heng mi te hi kumni chung en kolnga yan ni a he ba ka hian microscope manga sample somruk pali en fi atangin TB shikai pakhat mu chuan ni in clinically diagnosed atangin TB shikai mi pakwa mu anni bokani heng mi tenen hian tungdin huna Selchip District a TB shikai mi somli pali en kolme kan ni a heng zinga mi paruk te chu MDR TB ni in midang somthum pariat te hi TB shikai pa ngai te an ni a kumin chung hian Selchip District a TB shikai zinga nun na chan an omlovani Selchip District TB Center thoktu te chuan khovel pumin shilenga boy puimek COVID-19 aron hluar nuwa TB shikai te chu COVID-19 test nei pui zelan ni to thuan soya hei ba ka hian COVID-19 shikai mu chwa te po TB an kai lo en fia zel an ni to ti an soi heng ba ka hian TB shikai te hi nat na chidang an kai lo en fia nge ngai enga mazat a om thu an soi bokani Voin khan Selchip tang chunga TB dam doi petu dot provider le asha te tan vailo le TB nat na hin lai chin thei dan chungchang zir ho na nei ani Hezir ho na Selchip CMO conference hall nei hi Selchip CMO office a head assistant si Vanal Ava chuan kai shua in he huna hian Dr. Lalhun Pui district TB officer chuan TB nat na chungchang le vailo le kai hnoi chungchang a hria tur pui mo sang a zir tira National Tobacco Control Program Councillor Maria VL nei hlui chuan vailo ngol veina lom theidan le asim du te ta na ma an lak na te soin tobacco cessation clinic chu Selchip District Hospital a pan thei ring ani thu soya he ba ka hian ART Center Selchip Councillor Naomi Biak Zwali chuan HIV shikai te ta na vailo le akai hnoi ti apoi theidan le ART Center chungchang zirtirin NPCDCS coordinator ke zo thanpui chuan vailo ti thin te ta na hin kai chon theilo dat na sang lo om theidan te azir tir bokani International Women's Day den chenin voin khan beti bachao beti padao Selchip District chuan Selchip pa chomdol na in pathuma blanket an hlan
heng thil pek hlanna huna hian BBBP a nodal officer Dr. Manisia Khaimecho MCS Hovin Thok Tudang Vilal Rat Sangi Women Welfare Officer le VLRM Ruat Puyi District Coordinator Mahila Shakti Kendra te Kalin Somdol na in Pathum Unity Orphanage Home Zor Urban Deprived Children's Home le Old Age Home te Betty Bachak Betty Padaw Serchip District Fund atanga an lei blanket som panga theu an hlanani Unity Orphanage Home hian no pang pariatan omeka Zor Urban Deprived Children's Home hian no pang som panga omekin Old Age Home hian mi pali an omek bokani Nimin Khan Serchip Dai International Women's Day puala essay in zia siak result puan le loman semna hun man ani International Women's Day 2021 Pual Hian One Stop Center Serchip Chuan Dai Serchip Zirlai Tatan Equality of Sexes and Women Empowerment in Mizo Society ti thupui manga essay in zia siak na an buat saya apum puya KL rin liani 4th sem chu pakhat na ni in cheng sang thum citation le t-shirt adonga Andrew rin buana 4th sem chu panhi na ni in cheng sang ni citation le t-shirt adon ba ka Monica lerming moi 4th sem chu pathum na ni in cheng sang khat citation le t-shirt hlan ani ba ka mi som hena consolation prize cheng zat ni le t-shirt hlan theu an ni bok he huna hian One Stop Center nodal officer Arlal Muan Ki Michuan tunlai khovela meichhia ten kan theina kong sang sangin kan lan chhuwa tir ve thei to ani ti in tharuma mi pa te thluklo ma ila ezona kong sang sanga le politics thleng po in kan tan kong ain hong ve vek to a chunga te chuan meichhia kan ni awanga inda nia mai lova kan theina lan chhuwa tir tura tran la theu turin kal khom te asomani One Stop Center data analyst ti biak cham le na kai shwa he huna hian center administrator lalchan himi po in International Women's Day man chan ani dan soyem Serchip District One Stop Center na thole an malak na sang sang te asoibok he huna hian dai da zirlai te an telani Shilenga wanga mi puite khwa kherna siam thla dul me ka zan lama in khom phal ani to dona cholkar khata zan ni zel pathian biak in khom hi nei thei ani anga pathian fakazai ho po phal ani to dona ni Voin Khan Health Minister Dr. Al Thangliana Hovine Sedi Conference Hall Aizo la Mizoram COVID-19 Shileng din mun clear ho na nei ani a he thut khoma tel te hian Mizoram COVID-19 din mun uluk taka an soi ho nuwa borwa kin zia omlam apan zel ni a alana wangin kar khata zan ni pathian biak in khom nei to ni se anti a biak ina pathian fakazai ho po phal to ni se anti hemiatan hian State Executive Committee on State Disaster Management in Standard Operating Procedure siamin order anti chuakang hebaka hian march ni som atong ani som pakhat sang ni som ni pakhata Mizoram Presbyterian Church sinotin kaushan mei che khom puilian khatla kaushan biak ina han nei tura khom pui palai te biak in compound na han ria lu vek dona wangin zanlam program nei an phal sak bokani he meeting hian Zoram Medical College ZMC chu karle tho chan ni march ni som panga sang ni som ni pakhata tangin COVID-19 veite ba ka COVID-19 ve ni kherlo damlo dangte tan in admit thei ani tur thu tarlan ani a COVID-19 shikai te omna ward le damlo dangte omna ward hi ashan pa a siamani ba ka apan na kong le luka te po ashan pa veka siamani awangin engma hlo thon tur a omlo thu tarlan ani a COVID-19 do na konga manrua le bungrua mamo te po tundin huna chuan in dailo na a omri lo thu tarlan ani bok he thut khoma hian COVID-19 vaccine Covishield chu tun thlengin dos nuai khat sing ni sang riat zariat somli don ani to thu tarlan ni in heng zinga do singa sanga zasari somriat hemi pui van tlang kumsom ruk chunglam le kumsomli panga atanga kumsomnga pako inkar nat na benvon nei te tan a thlona sem tur ni in vaccine mi pui de don tur hi sarkar lai pui thu nei tu te hne na dil bel tum me ka ni ti tarlan ani a Mizoram chung hun som thum pakhata vaccine sem na mun siam ni in vaccine hemi pakhatan dos ni zela lak turani a alo thleng sa atang hian dos khatna la to te lak le tur da that ngal vekani he thut khoma tel te hian COVID-19 volunteers te tlom ngai na le thanghem ngai na lom oman di thu soin an lom man tur pek the ani to lo chung po a Mizoram tan ani ti shia lo phod mi alova atol ang anga thei top chua la thok chun zom te in pek na aro puyan ti thu le chuan om an ti thu an soyani
Chief Minister Mizoram thanga chuan kumsang hi som pariat atangin Mizoram hun sang sanga chung ko zan hi som pathumin ma wan ching to ti asoi Nimina Assembly Thut Khoma zona le chana huna Chief Minister Mizoram thanga hian thorang bial to MLA Zodin Tluanga ral te zona changin kumsang hi som pariat atangin Horticulture Department in Mau Chin nan poisa cheng loi zan hi som sari panni sing ruk zali som thum pakhat asen to thu asoya Mizoram hun sang sanga chung ko zan hi som pathumin ma wan chin to ti asoi Zobel na changin Chief Minister chuan tual chau mau man tangkai dan thei to pa ngai to ani rualin tual chau mau chu a chau na hmuna tanga industry phurthleng tura sum sen hnem angai wangin sum don ata na kalpui don tak tak chuan a hlok lo ni asoyin hei hi mau manga industry din tu te an chol chan ani thu asoibok Chief Minister chuan bairabi amau chin na hmuna Police duty anga soi chu asiat pui lo thu asoibok heba ka hian Mizoram mau sa ra chu achi koi tia chunga re wangin mau chi tha cha lu a hlok zok ni a alan thu asoibok Chief Minister chuan greenhouse manga thlai chin konga malak na le ruwa tuida khol konga malak na sarkarin akal pui don ti asoya dragon fruit shal chuan konga sarkarin inrem na zia pui ala nei lo thu asoibok ZPM Party Chalai te chuan MNF Party President Zoram thanga thusoi chuan laldu omale ZPM MLA dangte chu ZPM MLA dik tak an ni ti apom zia anem het ni in an soi Voina thu chuan siama ZPM Chalai te chuan March ni sang ni som ni pakhata MNF in selchi bial by election kick off an neya MNF Party President Zoram thanga chuan mimal in huat na wanga MLA atanga in ban thei ani lo zia asoi rualin mimal in huat na wanga hin ban thei ni se ZPM MLA zong ban tir vek kan du ti in asoi ti anta langa hei hian laldu omale ZPM MLA dangte chu ZPM MLA dik tak an ni ti apom zia anem nge ba ka mimal in huat na wang liawa laldu ma hi ban an ni zia ta lang chiang le bok ni nan ta langa he mai ba ka hian laldu ma hek tu MLA som pani ten MNF Party President le Chief Minister ni bok Zoram thangan an hek na asiat pui lo thu an soina chu an pu thawang haudu awanga dot soya an ngai thu le chu he thu soi hian anem nget le zwal ni in an ta langa kaushan le chung kwa a dot soi lo tur le dikna chan tlat tura kan inzir tir na in kan politics khel na a mun a chan thei lo na hi ZPM in politics a kalphung hlui ati te zingami ani ti an tar langbok People's Conference PC Party Senior Vice President Vanal Ruat chuan Mizoram budget thar tur chu nuiza siam na ni bera angai thu asoi PC Party chuan in khan Mizoram budget thar tur zir ho na hun an buat saya he huna hian PC Party Senior Vice President Vanal Ruat chuan budget siam konga Mizoram sarkar in ngai tuana tak amang lo ni asoyin Assembly House a chai mek budget chu adik thei lo dan te ha soifia kumsang ni som ni pakhata sarkar na thok mi singa sangli za som sari panga chu kumsang ni som ni pakhata tanga som ni pahnia mi sang khat zaruk panga la ya pungin mi singa sanga za sari somriat an ni to don la ya heng mi te hlo tur hian kumsang ni som ni pakhata cheng vai bel cha sang li zaruk som sari pahni point pakwa pariat an da la ya sang ni som ni pakhat som ni pahnia cheng vai bel cha za somriat panga point panga pariat la ya tlem zok hlo tura cheng vai bel cha sang li zali somriat pasari point pali bial chau anda thu asoya hlo apung chara thok tu an pung don boka an hlo tur ero ama ain atlem loya engtin nge sarkar hian kal atum atia uluk taka budget hi kan zir chuan Assembly House a nuiza an siam ani berin kashia atibok Nimin khan Mizoram sample sang khat za somthum pathum en fia ni in heng atang hian COVID-19 shikai mi pali mu anni Nimina shikai mu chhuate hi ZMC Laboratory sample en fia somthum pakhata tanga mu ni in Aizol Upper Republic veng mi te vek ani a tun hnaya state pona tanga ron ho a hnu a shikai mu chhuatak chung tele then om hnai te anni Nimin Khan district shanga thunat laboratory sample pakhat en fia ni in rapid antigen test mangin sample sang khat za pakhat en fia ani a shikai mu chhuan an om lo thung voin Khan Mizoram shikai mi pathum en kol dam le ni in voin tlai dar nga
kheng khan Mizorama shikai sangli zali somthum patni mu chhuani in sangli zali som panga enkol dam an ni to a shikai mu chhuat tanga zazela somkwa pakwa point paruk patni te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai pasari an la omeka shikai zinga nu na chan mi som an om to bokani khati zong kha se chi wang khwa kan ti chwa the chu ani